Erceg je budućnost naših sudaca. Mateo Erceg je najbolji hrvatski sudac. Erceg je najbolji sudac. Mateo Erceg, Mateo Erceg, Mateo Erceg, Mateo Erceg, Mateo Erceg. Pa, Mateo Erceg je naš najbolji sudac. Dakle, mladi sudac, ne znam ko ima bolji od njega i eto, on je nekako najviše neutralan. Ja iskreno njega nisam pratio prošle sezone, nisam ne pratio toliko našu ligu, međutim od početka, od prve utakmice kad sam ga vidio sam jedan stav, vidio sam da pušta igru, vidio sam da ne gleda boju dresa, vidio sam da je fizički spreman nevjerojatno, on je stalno blizu, vidjeli ste govor tijela, on je udaljen uvijek par metara od svake situacije, pušta igru i danas nije imao previše posla. Ali Mateo Erceg je sve ključne odluke na terenu donio ispravno. Za mene.
ovog što sam gledao uživo, baš je bio pokazni primjer kako hrvatski sudac treba suditi, kako u Hrvatskoj, tako i vani. I proći ćemo kroz neke situacije, ali generalno jako mi se svidjelo to da je pustio igru i sa time napravio pogotovo prvo poluvrijeme puno bolju utakmicu. I sa time napravio pogotovo prvo poluvrijeme puno bolju utakmicu. Sad u drugom ne može sudac toliko, nije on taj koji posve diktira da utakmica uspije, ali generalno jako dobra kontrola i nemam uopšte nekih primjedaba.
Šta ću ja tebi reći? Hajduk nema potpredsjednika saveza, nema članova izvršnog odbora, ne uhljebljuje bivše članove uprave u izvršna tijela HNS-a, želi smijeniti ovu, sudačku garnituru. Znači, protiv svega je i opet svi sude za nas. Šta će tek biti kad uđemo u savez? Šta će tek biti kad budemo imali svoje ljude? Jednostavno, Erceg je super osudio utakmicu i taj kriterij koji je nametnuo bio je jedini ispravan jer su momčadi dosta išle ratnički u tu utakmicu, znači sam puno destrukcije i jednostavno on je iz početka to čvrsto držao u rukama i jednostavno kod toliko situacija dođe i do takve greške. Šta hoću reći? Erceg je u lošoj formi, ima pravo na lošu formu,